ogendo some kurungi kandi borakora kurungi hasinia ya kana hasinia ya katano ebyali kuholi kwa sabiko nebiri. Amashomero ga gavumenti abiri agomgombora ya Cyabagambiro muri district ya Hoima nugo gatunjira beje bashatu abashiro mu idara ryo kubanza uwo mwaka gw'2022 abandi bakizira mu idara rya kabiri erya kashatu erya kana abandi baremwa. Abazaire tibakabaire kwetaba muno konyera abana hasomero kusanga omwana atuzira somero tayina byokulya omwana akusiba enjara kuruga tuzirege mpaka roboge bwarayimuka tukagonza abana baliyege lunch baitu contribution y'abazaire abokutaba yamani abana ni babuha contribution endi y'abazaire no balenga okugura abana ebitabu baitu tibi kumara bakobani basokufuna grade nka 5 oba mukaga baitu abo bugurwa bw'esente nebyokulya abana tibasobora kulaba kurungi. Ebi babagambo Moses Muyingo Bright na banywane be babanu bahereze mufaraso hamwe na nebindi bukwato abejibe cyamushanja bakoze grade yo kubanza omugombora. Twikamba nsome ebitabo nibatwara media works revision ntukolera mu bwire zamu nayo ntukolera mu bwire natwe ntwekamba nikyo kyansoboseze kuya first grade. Tukora go back to school campaign okugaramu abana mani kila muno abakusomera omasomero ganago mu byaro ito tukuja ntubole kyangu ito tusomeiro mu byaro twine kituli nanyi mukusobora kusomera mu byaro mukaba nekintu ekimuli. Johnson Onzima orukuro rukiko rukugita abazire n'abashomesa ahishomero rya Cyobogobya Primary School nagira ngo n'ubwishomero rutine mashanyarazi na nebyombeko nkakamena bitonoshanga umuzire yayohereza umwana atine bitabo atine cyo kurya hamwe na nebindi byetago. We had a program of rural electrification which ended a bit away in the training center, but it did not extend up to Kugya Primary School and possibly to the church. Ahishomero rya Nyamirima Primary School matanaka tugume orukora abashomesa yagira ngo abazira bandi nabahinjiro kurya konka eco rukuretera abana bari mwa kushoma. Ekintu kya kabiri tulina good number abana bakusinga enamba bali mfuzi ronde ne bayikana bayise kurubabo na banyine kurubabo abatakusobora kubasagika so abana balimererwa ombintu byokozesa. Ishomero rya Cyobogobya barhereza sola pano okwera bejibe cyamushanju okushoma ebitabumbwire bw'ekiro kandi omwishongoza Hanson Bororuno yacamura beji. Makuru agagasha kwa Ambrozo n'wagaba katoto.